napay dagi jay. At napay 24 napay dito yung MixLR ko nak babe nga nata yung manong kan lawyaway ay mida father kan mother ko ijay Jones Isabella Isuta Junior kan Mary Ragsak ulitin taman nak babe nga aldawri yung manong kalawayaway manda father kablawak man kung siguro ata sa bali siguro nga sa dialect na ito siguro kat kaso iti sa uta di jay Kuala Lumpur naimbag nga daw yumanong ken kablawa man kung na siguro ta the father ken mother ko ijay Jones Isabella Isuda Junior ken Mary Ragsak. Greetings coming from Everson Ragsak. Kita mat we have 30 listeners 16 din nakarehistro hanga nakarehistro apo kat invalid kana kita botos yun kay nakarehistro. Ayan, good afternoon kini ating Renya Ruiz apo may isang kadagiti napatag nga sponsor kaya natin nakaubingak dating ubing nga digita Maryland State of United of America Estados Unidos apo de yan natatak at may sa iso na po nga sumusuporta iti programa iti For Decade Duo notebook maamin kinagpaiswanan na po isuta tinangta diti kung kuna kadagiti agkakalaing agkakasilip ngoping iti San Sebastian Integrated School iti napalabas apo nga school year ngem tatatangan na award and that is with in cooperation with the For Decade Duo si kami apo tinang iyawatan na dagiti nga kunggo nga si kami muti mangyawat kadagiti ubing as well as nang tutbeso na po iti naglabas nga dental medical and optical mission iti San Sebastian jaya during their Cariton Festival. First Cariton Festival. Ayan, kat iti madama apo nga programa iti For Decade Duo walitek kat iti napaulwan notebook. Amo yung mutan no anya ti no kasano kapatid ti notebook kat iti high schools apo and elementary nga public schools kat iti apo ti napaunod mi nga itat kat iti ang ubing awan taltalon na. Awan taltalunan na. Pakibati mo nga kami kuya dito sa San Sebastian kan pakita ko armawan di all of me nga Ilocano version sagot ko kini ading ko nga uyong dapat nag-request data si Rock Tipandiling so ngayon kabel ko okay si Rock Tipandiling as requested agad katawa ni Everson Ragsak mali di keyboard na okay maawatan mi takas tanga talaga lalo na no ka autocorrect data cellphone mo katila tanga ipagpagaan no ka data oreno hi no kunam ket hello kunan ang sarap talagang makinig sa For Decade Duo kunan na with matching greetings taga Purok sa Salvador Santiago City po especially sa La Festival Pason tuwain tatay apay ang sarap talaga makinig sa For Decade Duo pakikinig naman po kami dito sa Purok sa kunan naman Lopez and Libonao. Lopez nga po, yan. Salamat ng marami. Ayan. Ay, okay. Dito yun, nag-request Sirok T. Pancheling Sirok T. Para kay lalaki po, amo na tiyag plancha. Nagtarakit bukis mo, nagtaer ti takder mo. Nagdakal tamasals mo purpuran pa'y barukong mo yan sa bala na kabut-buteng day talangam pati tirong nga pandakalisian no nagnakan ti kaatuan talyawen datapus turong kaatuan ababai arapa abdakat rabii day tamat jo abagim kaay ayuda apirmi ngemanian akik tutmi dilaing nuan ng pili sinarap mo tay babai anong pirdit kinalalaki sirok ti pandiling kinalalakim nakadulin aglaba kenakupin nagawir ka pa'y tiog ang plancha kenagsaga isok kenagdengdeng sama lang yan daytag naganap mo
kasangit mo inararam sa pinanawa at dapay tinagsamal na matingay kalaysan aring napaikat na dalisang inalampay anina anya tatta tiro pam nakasarak sulat na baknang sino ipandiling kinalalaking nakadulin aglabak e nagkupin agaw awir kapay ti ubin aglantya e nagsagat agpisok e nagdingding daytat naganap mo iti kapipili nagmayat abuya entabagin pa'y tiyak palengke agugas tinanganan ken nagsibugti mas masetas at damit tay makibarbartek kang imkelat ngagtaray ka at daytan itudo tasalapay kumawasada siro ipandiling kinalalaking nakadulin aglabak e nagkupin agaw awir kapay ti ubin aglantya e nagsagat agpisok e agaw-naon at yung microphone ko daytat nagamit iti kapipagkirya siguro na ito ay nakapsot sino ti pangiling kinalalaking nakadulin aglabak e nagkupin agaw awir kapay ti upin aglantya e nagsagat agpisok e nagdingding daytat naganap mo iti kapipiling daytat naganap mo iti kapipiling daytat naganap mo iti kapipiling. Here's another special request from Manang Darlene Kan. Kaya nakanong mga gante sunatan na palwan sikat bak nang ko ngarud para katatayo amin na po nga tumtong nga kita ta nga data kiti ito ano ti turturing ti Ilocanon ibilbilang tayo nga ba nang tayo dagiti lalakay kada babagat tayo dahil tikat mat para kada kayo wala nga po. kaya't ko't bumakna tayadot sa nikuana ngamitan tagdaka awan guspek no di sikat swerte akon kuna taka na yun nakapabaru sikat imbak nang ko bisong tabibig mo arak iti arik ko ti ayat nga yimpay mo balitok apuro talikodak kinabakna nuisot kasukat mo ragsakit na sarak ko bitasidong tatay boss ko iti manong naungat iti office ngam no adi ti balayta aglemang sirok ti pandaling ni bagana. Okay, from Everson Ragsan. Talikod aki na bakna
Thank you very much, FDD. And I love that. Kung ano naman ang tawag. Love that. Okay. Love that. Iti response mo tapo ni Rainier, kung ni Rainier Ruiz of Jacinto Ruiz Memorial Foundation. Kung naman it's just time to give back sa kababaryo. My aunt already promised her turn next year for the saving graduates. It could be more than I gave. But who knows? Kung ni Kabsat Rainier Ruiz, ni ating Rainier isong kiti estudyante po iti San Sebastian Elementary School, integrated school, I should say, kat lalengin yun at because of the medal laeng that dapat cash award from Jacinto Ruiz Memorial Foundation. Apo sa Jai, Amerika. Kitaan nyo tayo kita. Talaga amot nga nagiging awa itagpasa itatang kanito. Kan, handa nga data. Adupay apo iti scholarship itatan. Adapay alay lakad nga sagot iti gobyerno. Adapay kita special project for the employment of students. Adapay kita congressional fund. Kita adunga talaga apo iti ipagpag na ti gobyerno. Takang ronan iti amin ipagnada ti edukasyon. Iti zero literacy kung kanada isong awan di rason, awan di makaadal ng uping. Libre pa yung tuition fee tatan kasla iti klaro. Pati private schools abo, dagitay grade 11 and 12, K-12 ng program da. Grade 11 and 12, no tuition fee. Kadagiti so amin nga pagpasaan. Anam ako ng balong kadagita. Dapat padasa mo tinag-scholar ka. Tay taman. Sige man, ilaw. Congressman, kasi ni congressman, napadpadasak ka dyan, kasi dyan, ano programa na. Anang arod mo, iti impay-bayad mo, iti eskwilaan. Kada dyan, allowance sa dyan. Anang arod, imbayad mo ka, dagiti pagbilbilyaram dyan. Ay, madaya. Anang sumangpot kanyang cash or? Cash. Nagmuya man dagiti. Isa kadam to no pang kagbayad dyan ko Pusa tangkilaang ayang. Isa kadam pang kagbayad dyan. Accounting. Kaya na college. Ay, kadamdamagin na tayo na pinagbaybayad mo ti tuition kasi saan ko na Aman ko nakta? Aan ko na, naglawag or i-rewind ta dyan replay na. Sige garot. Ba, pinagbayad ko. Okay. Kasi siguro tatama tapos natin. Tapos specify, di ba? When special program for the employment of students. Or cash mo lang. Pinag-grocery kiti. Wow. Para niya i-grocery di balayaw. Okay na sa takil nga ba nagdaytan. Mabali mo mo't angay gatang tikwa. Sapatos, school uniforms kas dyan. Pero for cheer na kiti. Nag-school namin din? NC, Northeastern College. Apeng or nga lasalit itihin patayat mga uniform mo. Ano pa? Sige, pumasa ka pa Naimbag nga malam yung anong June, paikan Taiwan dyan. Agsipot-sipot ka. Ajay lalaki, nagkanta ta para kadagiti bagtit nakakadwag ditoy. Salamat manong from June, ipak ng Purok Uno, Mabini, Santiago. Ako mabalit na rin kantaan ti babae. Tamo nga nag-request. Amo na mga sitsita tekang kanta to. Okay na imbag nga daw yung manong. Kablag man ni tatay ko, tinaragsak nga birthday. Natatangal daw. Happy birthday, Uncle. Paikan taman manong dyan, madlaw ni babae. Thanks po. And here is another request. Good afternoon, Manong John Kablaawa man amin nagdingag dito Papano Weste Jones sa Happy Melina Festival. Pakitugtog man Manong Jay paborito dagiti pagkadito nga mapangkan Jay 7 inches. Thanks Manong kunana ni ading Jason pakatkatin na Jay kinantaan ta iti kaano laeng. Kaano ta kinantaan tay? Jay ni ading Jason Salvador. May 13 ko naman edi May 13 tanga kinantaan isuna. Anajing ako Aldaw. Edi jing edati ko ada iti wedding organizer. When. Yeah. I remember that. I remember that. Okay. Ngarod, 7 inches nakantami mo tatayong balong. Manong kablawak damanyas. Buaya, pakol ngagdingdingag kanya yung nakapulat tilapayag ti headset. Jay lapayag da, it's me, Mark Hill Penluwag. Ayos lang kabsat, no nakapulat tilapayag da kita headset, tidakas, no di agong tinakaikan na. Apo.